U Japanu već neko vrijeme na ispitima varaju pomoću raznih gadgeta, a čini se da je taj trend došao i u naše prostore. Pogledajmo kako ti gadgeti funkcioniraju. Putem interneta ili oglasnika možete kupiti takozvanu bubicu koja se stavi u uho. Dobijete i kemijsku olovku koja je zapravo Bluetooth prijamnik pomoću kojeg se olovka, to jest bubica, spoji s vašim pametnim telefonom. I onda nazovete frenda i on vam pomoću bubice u vaše uho šapuće odgovor. Naravno, problem je što mu vi prvo morate pročitati pitanja. Ajmo malo na sat matematike. Već smo pričali o aplikaciji koja će vam riješiti zadatke, no ako vam profesor uzme smartphone, uvijek možete kupiti ovaj, na prvi pogled, običan kalkulator. U njega možete ubaciti bilješke, slike, pa čak i videe. Zgodna, no malo preskupa stvarčica, s obzirom da kalkulator možete imati samo na satu matematike. Tu je pametan sat koji izgleda kao da ne radi, no ako stavite posebne naočale, možete vidjeti bilješke koje ste u sat prebacili putem kompjutera. Zgodna stvarčica, no možda bi profesorima moglo biti čudno zašto nosite sunčane naočale. A kada smo kod pametnih satova, neki imaju i ugrađenu kameru. Slikate ispit, pošaljete ga prijatelju, a on vam na pitanje odgovori preko poruke koje čitate na satu. No i profesori mogu uzvratiti udarac. Ako kupe ovakav router, mogu onemogućiti bilo kakvu internet ili mobilnu mrežu i onda vam ne preostaje ništa drugo osim vlastitog znanja. Ok ekipo, što mislite koji je gadget najbolji? Ostavite nam komentare ispod videa, lajkajte, šerajte i ako još niste, pretplatite se na naš kanal. Hvala!